muri Rayon Sport nubwo tuvuga ko ari amakuru meza ariko harimo amakuru atari meza. Amakuru atari meza na yangaya. Rayon Sport uyu munsi ifite match saa 9 irakina na Rutsiro saa 9 n'igice. Abakinyi batari bukine barimo bita most valuable player Eritiye Mvumbu Rizinga. Uyu mukinyi burya nubwo tumwemera ni bad boy. We n'umuntu bita Vitali Urega. We na tentire ku cyumweru bavuye muri lokale badasabye uruhushya Luvumbu n'umuntu bita Vitali Urega na Manase ari karagaruka we mbere kugaruka bigusaba kwipimisha. Nzinga n'umuntu bita Vitali Urega impamvu muze ko ari bad boy nabo badashobotse nuko bagiye kurara muri kamwe mu kabari kari hano kuri Cosmos. Donc harimo na lodge, ako kabari karimo na lodge. Urabona hano kuri Rafiki kuri Cosmos kuri Rafiki opposite ya kabari gahari si ngombwa ko tukamentioning. Barayemo bagarutse ku munsi wejo ubuyobozi bwa equipe ya Rayon Sport bubangira kwinjira muri camp babasaba kwipimisha. Baraye hanze bajya kwipimisha. Ubu bari mu mwiherero kubera ko bamaze kwipimisha ariko Luvumbu n'umuntu bita Vitali Urega ntibari bugaragare mu bakinyi Rayon Sport ikinisha kereka bitunguranye. Ariko ayo namakuru dutanze atari meza kuri Rayon Sport. Abakinyi bo baraye mu kabari gafite lodge hano kuri Cosmos opposite aho kuri mbega aho ngaho kuri Rafiki. Ngibyo ibirambuye ubwo tuzagena tubigaruka ku munsi wejo.